عرض سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند، مخلصان همیشگی ورزش و رقابت‌های فوتزال. اینک اینجا ورزشگاه یا خود میدان کوخ المپی نزد ورزشگاه مرکزی است که امروز رقابت‌های دوره پنجم چمپیونات مملکت بین دسته‌ها برگزار می‌شود و واقعا هم در رقابت‌هایی که میان دسته‌های سوپر لیگا جریان دارد، همین حالا ما می‌بینیم که چگونه رقابت پذیری، چگونه برخورد و چگونه بازی‌ها صورت گرفته است، از جمله با اشتراک دسته‌هایی که همین حالا در موسم امسال نیت دارند که برای زینه‌های یکم و دوم و سوم مبارزه برند و البته همین حالا ما رقابتی را خواهیم دید که تا یک اندازه میتوان گفت یک بازی خیلی جالب خواهد بود، زیرا در اصل استرافشان هم در موسم امسال تا حال با شکست مواجه نشده است و دسته استقلال که با مکمل کردن هیئت خود حالا نیت دارد تیم در رقابت‌های موسم امسال نتیجه‌های خیلی بلند نشان بدهد. حالا بازیگران هر دو دسته به میدان دعوت کرده میشوند و امروز بیننده‌های عزیز در برابر همین رقابت دیدار دیگر با اشتراک سورو کمپانیا و امانت بانک البته پاگو صورت میگیرد. این هم بازی خیلی مهم است و امسال می‌بینیم که دسته نو در رقابت‌های سوپرلیگا پیدا شد، این هم دسته فوتزالی امانت بانک. و حالا قبل از شروع رقابت دسته‌های استقلال و استرافشان چون همیشه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد، بیایید گوش می‌اندازیم و بعداً گزارش را ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز، آنهایی که همین لحظه ها مستقیما گزارش ما را از شبکه فوتبال تماشا کرده ایستادند، بار دیگر خاطررسانی میکنیم که این دوره پنجم سوپر لیگای تاجیکستان اوید به فوتزال است که همین حالا در میدان کوخ المپی شهر دوشنبه با اشتراک دسته‌های استقلال و استرافشان جریان دارد. صاحبان میدان با لباس‌های سرخ و بازیگران دسته استرافشان با لباس‌های کبود بازی میکنند. تیمی که از شهر استرافشان سالیان زیاد است که در رقابت‌های چمپیونات تاجیکستان بازی میکنند و با این دسته برار میخواهیم با تیم استقلال هم که آنها نیت دارند با قوی کردن هیئت خود این موسم نتیجه خوب با دست آورند. خب هیئت داوران رو سراول برای شما معرفی میکنیم. سفرعلی محمد علی زاده بازی امروز رو داوری میکند، با او کامران خیرالله زاده و رامشد سعیدتبارов کمک میکنند. شهباز زردов داوری چهارم در بازی امروز است. با داوران هم برار میخواهیم در رقابت امروز و باور داریم که در سطح بلند آنها فعالیت خواهند برد در رقابتی امروزه. خب کاپیتان های هر دو دسته حالا برای معین کردن میدان در نزد داوران قرار دارند. فیروز بکمرودов از تیم استقلال و همچنین
капитани тими Истаравшан Шараф Носиров қарор гирифтанд. Хуб, ҳайти панҷгонаи аввали дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза Фирӯз Бекмуродов таҳти рақами дуюм дарвозабон, рақами 14 Рустам Ҳамидов, рақами 7 Шавкат Ҳалимов, Арсланбек Турсунов рақами 4 легионери даста, Раҳмонали Шарипов таҳти рақами 6. Ин бозингарони захиравии дастаи Истиқлол ҳастанд ки мо баъдан дар ҷарёни гузориш ҳатман дар мавриди онҳо ба шумо иттилоъ хоҳем дод. Биёед панҷгонаи аввали дастаи Истаравшанро барои шумо муаррифӣ мекунем. Хуб, Наим Ашуров дарвозабон аст таҳти рақами 5 ва ҳамчунин рақами 99 Ҳусейн Расулов, рақами 22 Шараф Носиров, рақами 11 Шавкат Пулутов ва рақами 77 Бурҳон Шодиёров аст. Ва ин ҳайати пурраи дастаи Истаравшан. 4 бозингари захиравӣ ҳам доранд онҳо, хеле кам аст албатта, ва дар курсии эҳтиётӣ қарор гирифтанд. Сармураббии ин даста Беҳрӯз Сангинов аст. Бинандаи азиз, хуб, талаффутои асосии дастаи Истаравшан дар пешрӯи ин рақобат он аст ки то ҳол яке аз бозингарони асосии ин тим, узви тими мунтахаби Тоҷикистон Баҳодор Хуҷаев ба ҳайат шомил нашудааст, вобаста ба оне ки ӯро аз ҳаққи чанд бозӣ маҳрум карда буданд соли гузашта дар рақобат бо дастаи Сипар, ва ин бисёр талаффути сангина ҳам ҳаст барои ин даста дар оғози мавсими имсола. Гузашта аз ин Хусрав Қаюмов дар ҳайати даста нест ва Илҳом Баротов. Ин ду нафари дигар ҳам имрӯз ба даста кӯмак карда наметавонанд. 4 бозӣ кард даста ва албатта 2 ғалаба, 1 мусовӣ ва ҳамчунин 1 бохт. Ва бозии гузаштае ки мо дидем, чӣ гуна онҳо тавонистанд бар Амонатбонг пирӯзӣ ба даст оваранд. Ҳама чиз барои оғози рақобат тайёр аст ва мо танҳо садои ҳуштаки доварро мунтазир ҳастем аз оғози бозии дастаҳои Истиқлол ва Истаравшан. хуб, дар мавриди бозингарони захирави дастаи Истиқлол мо гуфтем, ҳатман гуфта мегузарем, чунки он ҷо ҳам бозингарони хеле хуб ҳастанд ки арзандаи бозӣ дар ҳайати асосии тимро доранд ва ҳамин ҳоло бозиро аз маркази майдон маҳз бозингарони дастаи Истиқлол шурӯъ хоҳанд кард. хуб, ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлол Насратшо Исмоилов, Комрон Алиев, Муҳаммади Асламхон, Некрус Идиев, боз Равшан Ораз Муҳаммадов, ин ҳам легионери даста, Иқбол Восизода ва Абдуқаюм Умаров. Инҳо бозингарони захиравии даста ҳастанд. хуб, ҳоло бо ту бозингарони Истиқлол ва мебинем ки онҳо дар нимаи майдони дастаи Истаравшан бештар бо ту бозӣ карда истоданд, вале дар ин лаҳза туб аз майдон берун шуд ва муваффақ ҳам нашуданд бозингарони Истиқлол ки дар сонеҳои аввали рақобат як ҳамлаи хуб ҳам дошта бошанд. хуб, ман болотар дар мавриди бозии ахире ки дастаҳо карданд гуфта гузаштам ва ҳамчунин ишора бояд кард ки бо бартарии як туб дастаи Истаравшан муқобили Амонатбонг ғалаба ба даст овард. Амонатбонг ҳам ҳайти хеле хуб дорад, вале футзалбозони дастаи Истаравшан тавонистанд пирӯзӣ ба даст оваранд. хуб, албатта Истаравшан дар як муддати кӯтоҳ омодагӣ дид ва табқи иттилои робарати даст ола имконияти бисёр хуб барои бозингарони Истаравшан, вале ин ҳолат бартараф мешавад ва мебинем ки дар ин лаҳза монеа пеш овард дифоъгари дастаи Истиқлол ва ҳоли як ҳамлаи бисёр хавфнок, аммо дарвозабони дастаи Истаравшан ҳам ба зудӣ ин вазъиятро рафъ кард ва муваффақ ҳам шуд. Раҳмонали Шарипов, Шавкат Ҳалимов, паси бисёр нузук ё худ имконияти бисёр хубро барои ҳамдастааш фароҳам овард, аммо дар ин лаҳза легионери дастаи Истиқлол муваффақ шуда натавонист. ҳоло ҳамла идома мекунад, боз як вазъияти дигар ва зарба аз масофаи дур иҷро карда мешавад аз ҷониби бозингари рақами 14 Рустам Ҳамидов ва боз як зарбаи дигар инҷо дарвозабони дастаи Истаравшан Наим Ашуров хеле хуб ҳунардамоӣ кард ва муваффақ ҳам шуд барои бартараф кардани ин зарба. Аллакай 2 сейви олӣ дарвозабони дастаи Истаравшан дар оғози рақобат эҳсос мешавад. мебинем ки чӣ гуна зуд мавқеъҳои худро иваз мекунанд бозингарони Истиқлол ва ба ҳамла мераванд. Ҳалимов бисёр паси хуб ба канори майдон ба Рустам Ҳамидов ва аммо Ҳамидов бозингари рақами 14 натавонист дар ҳамин лаҳза тӯбро зери назорати худ гирад ва баъдан ҳамларо
идома диҳад. хуб сарафшан дар як муддати кӯтоҳ мо гуфтем омодагӣ дид ба бозиҳои мавсими имсола ва нобаста аз мушкилиҳо даста ҳоло метавонад сарбаландона бозӣ кунад, чун аслан даста зери назорати ё худ зери сарпарастии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Сарафшан аст ва агар боз соҳибкорон ё туҷироне ки аз худи Сарафшан ҳастанд ин дастаро дастгирӣ кунанд боз хубтар мешавад, чунки аслан он дастаҳои футболе ки дар минтақаҳои кишвар ҳастанд, як минтақаи футболе ҳам ҳастанд, агар дастаҳои футзал ҳам дошта бошанд бисёр хуб мешавад. ва аслан як талаботи конфедератсияи футболи Осиё, бинандаи азиз, ҳамин аст ки он дастае ки дар лигаи қаҳрамонҳои Осиё бозӣ мекунад ҳатман дастаи футзал дошта бошад. Ин талаботи конфедератсияи футболи Осиё. Бигзор тамоми дастаҳое ки дар лигаи олӣ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол бозӣ мекунанд, онҳо бигзор дастаҳои футзал дошта бошанд. Ин бисёр хуб аст. Ва ҳамин ҳоло аз миёни ҳамин гуна дастаҳо масалан Истиқлол дастаи футзал дорад ҳоло як вазъияти хавфнок барои дифоъгарони Сарафшан, вале онҳо аз ин вазъият баромаданд ва бисёр гузариши хуб ҳам ҳаст. Пас ба канор ва инчо зарбаи кунҷӣ ба суди бозингарони дастаи Сарафшан. ва худи Истиқлол клуби марказии варзиш артиш соли гузашта дастаи футзал дошт ва хуб Сарафшан ҳам аслан дастаи асосӣ ҳам ҳаст ва ин ҳам метавонад як ҷузъи асосии дастаи асосии футбол бошад. хуб ба ҳар сурат бояд ташвиқ кард масалан дар кишварҳои пешрафтаи футболӣ дур намерем, кишварҳои Осиё ҳам на танҳо дастаҳои футзал, ҳатто дастаҳои волейбол, дастаҳои баскетбол ҳам доранд клубҳо. идомаи ҳамлаи бозингарони Истиқлол ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ва як зарбаи бисёр хуб бубинед ки чӣ гуна туп вориди дарвозаи Насим Наим Ашуров мешавад ва муваффақ мешаванд бозингарони Истиқлол ки дар нафасҳои аввал ҳисобро боз кунанд. ин зарбаи бисёр хавфнок ҳам буд аз сӯи легионери дастаи Истиқлол Арстанбек Турсунов бо пои чап ӯ дарвозаи Сарафшанро рахна кард ва муваффақ ба голзанӣ шуд дар дақиқаи сеюми рақобат. ҳоло Александр Ҷабирадзе сармураббии хориҷии дастаи Истиқлол ба бозингароне ки дар курсиҳои эҳтиётӣ қарор доранд дастур дода истодааст ки бояд чӣ гуна бозӣ кунанд ва Иқбол Воситзода ҳисоб 2-0. собиқ бозингари дастаи Сипар ва футзалбози кунунӣ тими Истиқлол ҳамин ҳоло муваффақ шуд. биёд бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. бо чанд нафарро фиреб дод ва ҳамин тавр тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи Сарафшан равон кард. Иқбол Воситзода. Истиқлол дар бозии гузаштаи худ бо ҳисоби 11-0 ғалаба кард, бинандаи азиз, бар тими Пойтахт бо ҳисоби хеле ҳам калон ва Иқбол Воситзода дар ҳамон рақобат беҳтарин бозингар шуд. хуб аллакай мо бозингарони дигарро дар майдон мебинем аз дастаи Истиқлол. хуб غیر از اقبال واسطه کامران علی فصل در میدان تحت رقمی دهم رقمی 22 روشن اوراس محمدов. خب نکروس ایدیف تحت رقمی 12 در میدان است. بازیگران احتیاطی امید قوزیف همچنین نکروس ایدیف تحت رقمی اینجا شد اندکی این نکروز ایدیف است. بیننده عزیز معذرت می‌پرسم که من امید قوزیف گفتم. کامران علیف اشتباهی کامران علیف بسیار وضعیت خوبی گلزنی از جانب بازیگری دسته استرافشان حسین رسولوف. ببینید چگونه میتوانست حساب را تغییر دهد و ضربه کنجی نوبتی از کنار راست میدان بازیگران استرافشان حمله میکنند. یک ضربه اما ضربه چندان موافق نبود از جانب دفاعگری دسته استرافشان. خب باید روز به روز سال به سال شماره دسته‌ها زیادتر شوند در چمپیونات تاجیکستان در سوپرلیگ البته. ولی ببینید بعد از انجام موسم گذشته
чанд даста ҳам имсол дар мусобиқа нест ва ҳарчи бештар бояд шумораи дастаҳоро зиёдтар ҳам кард дар мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон байни дастаҳои Суперлига. Ҳоло бо тӯб бозингарони дастаи Истиқлол, Некрус Идиев, Иқбол Воситзода дар рӯбарояш як нафар қарор дорад ва Иқбол Воситзода тӯбро аз даст дод. вале тӯбро гирифт ва боз ҳам муваффақ нашуд. Акнун аксулҳамлаи дастаи Сарафшанро мебинем. Пас ба канор фурсат барои онҳо, аммо дар ин ҳамла боз ҳам Расулов натавонист ки беҳтарин шонси голзаниро аз даст натавонист ки муваффақ шавад ва аз даст дод шонси голзаниро. Биё такраран мебинем ки чӣ гуна имконият доштанд бозингарони Сарафшан. ҳоло аксулҳамлаи дастаи Истиқлол ва Некрус Идиев зарба зад бо пои чап, аммо зарбаш дар ин лаҳза хато буд. Фурсат барои Сарафшан ва онҳо аз масофаи дур бештар мехоҳанд дарвозаро нишон гиранд. Шавкат Пулотов ҳоло ҳамин корро анҷом дод. Ду бозингари навбатӣ ба ҳайати даста ворид мешавад, аз ҷумла Насратшоҳ Исмоилов ва бозингари рақами 11 Муҳаммади Асламхон. ҳоло бозингарони Истиқлол боз ҳам бо тӯб фурсат ҳаст барои онҳо. Зарба иҷро мешавад аз ҷониби Комрон Алиев, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. бисёр як мавқеияти хуб дошт бозингари рақами 10 дастаи Истиқлол. андаке шояд саросима мешаванд бозингарони Сарафшан дар хати ҳамла, вагарна мавқеият барои онҳо ҳаст ва фурсат ҳам ҳаст ва бояд нафарони дигар ҳам кӯмак кунанд барои онҳо. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат бо иштироки бозингарони Истиқлол. онҳо ҳамла карда истоданд. Комрон Алиев зарба мезанад ва Ашуров боз ҳам аз дарвоза берун меояд ва ин вазъиятро рафъ мекунад. аз дастаи Истиқлол ҳам чанд нафар аъзои тими мунтахаби футзали кишвар ҳастанд ва чанде пештар агар шумо хотиратон бошад тими мунтахаби футзали мо баъд аз танаффуси хеле ҳам зиёд даъват шуд барои иштирок дар ҷоми миллатҳои араб ва Арабистони Саудӣ, вале он ҷо дастаи мо хуб баромад карда натавонист. албатта шояд бисёриҳо сабаби аслиро аз таҷрибаи бозии байналмилалӣ надоштан медонанд, чунки аслан замоне ки дастаи мо дар бозиҳои интихобӣ иштирок мекунад, бояд бештару бештар ба ҷамъиятҳо фаро гирифта шавад, аз ҷумла бозиҳои дӯстона, бозиҳои санҷишӣ, на танҳо бо тимҳои мунтахаб. ҳоло идомаи ҳамлаи Сарафшан, Раҳмонали Шарипов имконият надод, вале зарбаи Насратшоҳ Исмоилов ҳам хато буд. инҷо Александр Ҷабирадзе эътироз мекунад ва ин қарори баровардаи дастпарвараш. нигарон аст ӯ. ва ҳоло Комрон Алиев иваз мешавад. Рустам Ҳамидов ба ҷои ӯ ба майдон меояд. Насратшоҳ Исмоилов ҳам тарки майдон кард ва легионери дастаи Истиқлол ба майдон омад. таҳти рақами 4 Шавкат Ҳалимов ҳам ворди майдон шуд. зуд тағйиротҳои паяҳам дар ҳайати дастаи Истиқлол. ҳоло сарафшаниҳо тӯбро аз даст медиҳанд. хуб, аслан агар мо ба бозии дастаҳо ёмон дар чемпионати Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, аз лиҳози ҷисмонӣ бисёр хуб ҳам ҳастанд, вале шояд аз лиҳози тактикӣ андаке нуқсонҳо дида мешавад. на танҳо дар масалан Истиқлол ё дастаҳои дигар, дар ҳама тимҳо ҳамин гуна ҳаст. ҳоло идомаи ҳамларо бо иштироки бозингарони Истиқлол мебинем ва як зарбаи сахтам буд, аммо зарбаи Шавкат Ҳалимовро Наим Ашуров баргардонид. дарвозабони дастаи Сарафшан нобас аз он ки дар 3 дақиқаи аввали рақобат ӯ 2 гол ба дарвозааш сар дод, аммо дар асл бисёр сейвҳои хуб ҳам кард.
4-5 имконияте буд ки бозингарони Истиқлол метавонистанд муваффақ шаванд. ҳоло мураббиёни дастаи Саравшан барои мо шумо нишон дода шуд. Аслан бо ин ҳайте ки онҳо доранд, дар асл арзанда бозӣ кардан муқобили Истиқлол дар сафар ин фикр мекунам хуб ҳам ҳаст, чун Истиқлол дорои бозингарони хуб ҳам ҳаст. ҳоло як вазъияти дигар барои бозингарони Истиқлол, аммо тӯб аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Шавкат Ҳалимов. имконияти хуби идома додани ҳамла ҳаст. Арсланбек, Раҳмоналӣ Шарипов ва ӯ мехост пас бидиҳад ба кунҷи дарвоза. акнун бозингарони Саравшан ҳоло тӯбро соҳиб мешаванд. Як зарба, аммо дар ин лаҳза тӯб аз майдон берун мешавад аз пои бозингари дастаи Истиқлол. Истиқлол қабл аз он ки пойтахтро шикаст бидиҳад бо ҳисоби 11-0, онҳо ғалабаи калони худро ҳам қабл аз он ба даст оварда буданд дар Суперлига. ҳоло идомаи ҳамларо мебинем ва ҳисоб 3-0 дар дақиқаи даҳуми рақобат. ҳамин ҳоло Шавкат Ҳалимов муваффақ мешавад. бозингари рақами 7 ва бубинед ки чӣ гуна бо пои чап ӯ дарвозаи дастаи Саравшанро рахна кард ва ҳисоб 3-0 шуд. ва қабл аз он бар тими Самандар ғалаба карда буд Истиқлол бо ҳисоби калони 8-0. маълум мешавад ки Истиқлол дар мавсими имсола бисёр омодагӣ хуб дида истодааст ва дидоре ки бо тими Сорокомпания дастаи мазкур дошт дар даври дуюми чемпионати мамлакат ва он бо натиҷаи мусови ҷанба шуд. аз ҳама ҳарифи Истиқлол дар мусобиқот Сорокомпания аст ва барои соро ҳам ин тими Истиқлол мебошад. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва инҷо зарбаи Раҳмоналӣ Шарипов, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. чандон муваффақ шуда натавонистанд. мавсими имсолро Истиқлол бо ғалаба оғоз карда буд дар муқобили Амонатпур бо ҳисоби 2-1 ва бозӣ бениҳоят мушкил буд барои Истиқлол. умуман барои бисёре аз дастаҳо оғози мавсими имсола хеле мушкил ҳам аст. ҳоло вазъияти ногувор барои бозингарони Саравшан. биёед бибинем. тӯбравои Раҳмоналӣ Шарипов аз бозингари дастаи Саравшан дар ҳар минтақаи майдон мубориза мебаранд. онҳо фурсати хуб аст барои тими Саравшан, вале зуд онҳо тӯбро аз даст медиҳанд ва нуқтаи охирро хубтар анҷом дода наметавонанд. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, аммо зарбае ки иҷро мешавад аз ҷониби Рустам Ҳамидов хато меравад. зуд Александр Ҷабирадзе бозингарони эҳтиётиро ба майдон меорад. 4 нафари дигар инҳо Иқбол Воситзода, хоб Комрон Алиев. идомаи ҳамлаи дастаи Саравшан, вале боз ҳам бенатиҷа. Иқбол Воситзода, Комрон Алиев, Равшан Ораз Мухаммедов ва боз як бозингари дигар Насратчо Исмоилов ба майдон омаданд.
идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Фурсат ҳаст ва ҳамин ҳоло мебинем ки чӣ гуна дар ин вазъият ҳамла карда истоданд. хоб ҳамин ҳоло мебинем ки чӣ гуна бозигарони Сарафшан мехоҳанд ба ҳамла раванд. ҳамлаи ҷавобӣ ва бисёр хавфнокам буд барои дифоъгарони Истиқлол ва тӯб аз майдон берун мешавад. аут. бори дигар лаҳзаи такрорро мебинем. дифоъгари дастаи Истиқлол хубтар бозӣ карда натавонист дар ҳамин лаҳза. боз як зарбаи дигар ва инак зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Сарафшан. дақиқаи 13-уми рақобат. фишор меоваранд бозингарони Истиқлол. ин маънои онро дорад ки онҳо фурсат намедиҳанд ба бозингарони Сарафшан. Комрон Алиев тӯбраҳои бисёр олӣ, аммо зарбаш аз ҳамин мавқеъ хато буд. Фирӯзбек Муродов дарвозабони дастаи Истиқлол, капитани даста, тасмим гирифт ки иҷоза надиҳад ки тӯб аз майдон берун шавад. як вазъияти дигар барои бозингарони Истиқлол. акнун сӯ ҳамлаи дастаи Сарафшанро мебинем ва Фирӯзбек Муродов ин дафъа бартараф мекунад зарбаи иҷро кардаи бозингари рақами 4 дастаи Сарафшан Ҳасанов Шоҳруххонро. партои бисёр мувофиқ ба марказ Ҳасанов. тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд бозигарони Сарафшан. мавқеъат пайдо мешавад барои онҳо, аммо андаке фориғболӣ аз ҷониби Пулотов эҳсос шуд, вагарна имкони хуби ба ҳамлаи ҷавобӣ рафтан вуҷуд дошт. тӯбро хеле хуб дарёфт мекунад бозингари Сарафшан. аксо ҳамлаи Истиқлол, аммо боз ҳам муваффақ нашуд дар ин ҳамла бозингари Истиқлол. зиёда аз 6 дақиқаи дигар то поёни рақобат боқӣ мондааст. ҳисоб 3-0 ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. як зарбаи дигар ва тӯб аз майдон берун шуд. Алиев, Идиев, бисёр хуб. Алиев ҳам тӯбро хуб зери назорати худ гирифт, аммо бозингарони Сарафшан фурсат надоданд. Баҳмонали Шарипов ба майдон омад таҳти рақами 6 дар дастаи Истиқлол. имконияти хуб барои Истиқлол ва голи 4 ба дарвозаи дастаи Сарафшан ворид мешавад. 4-0. Насратшоҳ Исмоилов ҳоло муваффақ шуд барои афзун кардани ҳисоби бозӣ. бедбордигар мутаваҷҷеҳ мешавем, худи ӯ ҳамларо оғоз кард, пасро қабул кард аз ҷониби Комрон Алиев ва ҳамин тавр муваффақ гардид. хуб, тайм аут
аз ҷониби сармураббии дастаи Сарафшан гирифта мешавад ва мебинем ки дар номи 1 дақиқа онҳо чӣ дастур медиҳанд. инҷо сармураббии дастаи Истиқлол Александр Ҷабирадзе зуд ба бозигарон дастур дода истодааст. Никрӯз Али Маҳмадов айни ҳол дар экранҳои мо бо шумо. Пагоҳ гуфтем тими Сора компания бозӣ дорад бо дастаи Амонатбонк ва бозӣ бисёр муҳим барои тими Соро дар пеш аст. рақобатҳо бисёр пуршиддат хоҳанд буд дар ҷараёни дидор. Пайрав Воҳидов сармураббии тими миллӣ ҳам инҷо дар интизор қарор дорад. Сармураббии дастаи Соро компания ва тими миллӣ тӯбрабои бозингарони Сарафшан, вале ҳамла хуб анҷом наёфт. Як бозингари дастаи Сарафшан ҳоло осеб гирифт ва кӯмаки табибон ниёз дорад. Агар хато накунам, бозингари рақами 99 ин даста Ҳусейн Расулов. шояд ҳолаташ хуб аст ва метавонад бозиро идома диҳад. бисёр вазъияти хавфнок буд ва ҳамин тавр бозингарони Истиқлол голи панҷумро ҳам ба ҳадаф мерасонанд. бинандаҳои азиз, ҳисоб 5-0. Рустам Ҳамидов муаллифи гол ва бубинед ки дар ин лаҳза чӣ гуна дарвозабони Сарафшан ҳам албатта имкон наёфт ки зарбаро баргардонад. идомаи ҳамлаи дастаи Сарафшан ва тӯб аз майдон берун мешавад. аут. Фирӯзбек Муродов бисёр як паси хуб ҳам дод, аммо дарвозабони дастаи Сарафшан зуд тӯбро гирифт. идомаи ҳамлаи Сарафшанро мебинем ва суръати худро боз дошта натавонист. Рамон Шарипов имконияти идома додани ҳамла ҳаст, аммо боз ҳам Наим Ашуров дарвозабони Сарафшан тӯбро дошта гирифт ва фурсат надод. аксон ҳамлаи дастаи Истиқлол, аммо бенатиҷа. дар ҳайати дастаи Сарафшан ҳам бозингарон суду иваз шуда истоданд ва ҳоло ба майдон Озодбек Холматов ворид шуд. Шавкат Алимов Фирӯз ҳам ҳоло ба сифати бозингари панҷум ба маркази майдон бояд. Фирӯзбек Муродов
зарбаи Раҳмоналӣ Шарипов ва дарвозабон хеле сейфи хуб нишон дод. Дарвозабони дастаи Серавшан тӯбравои бозингарони Саравшан онҳо ба аксон ҳамла рафта натавонистанд. Шавкат Алимов зарбаю ва боз ҳам дарвозабони Саравшан хуб бозӣ кард барои баргардондани ин зарба. вақт хеле кам боқӣ мондааст. домаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, зарбаи Шавкат Алимов, вале ҳамла баргашт. Фирӯзбек Муродов ҳоло дар нимаи майдони ҳариф имконияти хуб ва гол. 6-0 то 2 дақиқа мондан то анҷоми ин рақобат Раҳмоналӣ Шарипов муваффақ мешавад. боз ҳам бартари дастаи Истиқлол. онҳо боз як ҳамлаи дигар ҳам мекунанд. Иқбол Воситзода, Партобию ва як зарбаи дигар. 7-0 Некрузидиев ҳисобро 7-0 мекунад дар дақиқаи 19-уми рақобат. Воситзода хеле хуб то лаҳзаи охирин бозӣ кард барои нигоҳ доштани тӯб дар ихтиёри бозингарони Истиқлол. зарба зада мешавад Комрон Алиев, вале зарбаи хато дошт Комрон Алиев. боз ҳам Комрон Алиев ва боз ҳам зарбааш хато меравад. бениҳоят хуб. ва ҳамин тавр бинандаи азиз, нимаи аввал ба анҷом мерасад бо ҳисоби калони 7-0 ба фоидаи дастаи Истиқлол ва мо шуморо қисми дуюми рақобат интизор аст. фикр мекунам қисми дуюм боз ҷолибтар хоҳад шуд, ҳарчанд дар қисми аввал мо танҳо бартари зиёди дастаи Истиқлолро дар ин рақобат дида тавонистем. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуюми бозӣ.
мухлисони азиз, бармегардем ба маҷмӯи варзишии кохи олимпии шаҳри Душанбе ва бозии даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Суперлига айни ҳол ҷараён дорад ва баъд аз нимаи аввали рақобат бозӣ байни дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Истаравшани 7-0 аст ва фоидаи дастаи Истиқлол ва онҳо тавонистанд аз 7 фурсати буда истифода кунанд ва ҳамин тавр бо бартарӣ хеле калон ба пеш бароянд. Акнун қисми дуюми рақобат шурӯъ гардид ва ҳоло аз фурсат истифода бурда мо бори дигар шуморо бо ҳайати дастаҳо дар қисми дуюм ошно мекунем. Ва ҳайати дастаи Истаравшан сараввал барои шумо муаррифӣ мешавад. خب همین حالا 5 بازیگری اساسی دست دروازه‌بان نعیم مشروف نام بس از اون که 7 گل سر داد بسیار وضعیت‌ها رو برطرف کرده توانست. بازیگران میدان حسین رسولوف این بازیگر تحت رقم 99 بازی میکند. خب رقم 22 شرف ناصیروف کاپیتانی دسته است، رقم 11 شوکت پولوتوف و رقم 77 برهان شادیارов. حالا ضربه جانبی با فایده بازیگران استرافشان و بیاید 5 بازیگری اساسی استقلال رو برای شما معرفی میکنیم. دروازه‌بان فیروز بکمرودوف تحت رقم دوم کاپیتانی دسته است. در میدان رقم پنجم نصرتشو اسماعیلوف، رقم 6 رحمان علی شریفوف و همچنین باز دو بازیگری دیگر اینجا ضربه زده می شود. رستم حمیدوف تحت رقم 14 و تحت رقم 11 بازیگر محمد اسلام خان. خب داور بازی امروزه سفرعلی محمد علی زاده است از ناحیه دانغره. این بازی را حکمی میکند و او دو داور از شهر دوشنبه کمک میکنند در بازی امروزه. خب حالا برتری دسته استراوشان از آغاز قسم دوم صورت گرفته ایستاده است و میبینیم که اکنون بازیکنان استقلال کوشش میکنند که برتری نشان دهند. حالا فرصت برای زدن ضربه جانبی دروازه فیروز بکمرودوف و دروازه‌بان استقلال و پیش میبرد. این وضعیت رو رفع میکند و داور ضربه جانبی تعیین کرد زمانی که بازیگر دسته استراوشان حسین رسولوف از پای افتید. بار دیگر میبینیم بسیار یک برخورد بحثناک. الکساندر جابیراتی سرمربی دسته استقلال اعتراض دارد و ضربه جانبی دوم با فایده بازیگران دسته استراوشان. بسیار امکانیت خوب است برای استراوشانی ها. ضربه از همین موقع میدان ولی دفاعگران استقلال رو برطرف کرده توانستند. فرصت خیلی خوب، امکانیت برای بازیگران استراوشان ولی ضربه نیست. در همین لحظه اکنون عکس حمله دسته استقلال رو میبینیم. حمیدوف فرصت برای نصرتشو اسماعیلوف و حساب 8-0. اولین حمله استقلال در قسم دومی رقابت و اون هم با گل انجام می شود. نصرتشو اسماعیلوف موفق شد که حساب را 8-0 کند. توپ در اختیار بازیکنان استراوشان. فیروز بکمرودوف، اقبال واسید زاده و پاسی خطای او. کمی
бозингарони Истиқлол шояд бозии худро дигар карданд дар қисми дуюм, чунки дар ин лаҳзае ки онҳо бо ҳисоби калон пешсаф ҳастанд, бештар ҳақ ҳам доранд ки аз аксулҳамлаҳо кор гиранд. ва дар қисми аввал ин тавр набуд, онҳо ҳамеша ҳамла мекарданд, хоҳ баъд аз ҳисоби 4-5 бар 0, хоҳ 6 бар 0. Шавкат Алимов, Комрон Алиев, Иқбол Воситзода ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби капитани дастаи Саравшан. Зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи тими Истиқлол. идомаи ҳамлаи Истиқлолро мебинем ва яке аз сабабҳое ки шояд ин ҳолати ҷисмонии бозигаронро бузгӯ кунад, ин ҳам анҷом додани бозии даври чаҳорум дирӯз буд аз сӯи бозигарони дастаи Саравшан, ки гуфтем дар муқобили Амонатбонк бо ҳисоби 6-5 ғалаба карданд ва айни ҳол аз тими Саравшан ишора карданд қабл аз ҳамин рақобат. Дар як суҳбате ки доштем гуфтам албатта талош хоҳанд кард бозигарон, вале ҳатман ҳолати ҷисмонӣ метавонад таъсир расонад. Дар ду рӯз ду бозӣ кардан ин фикр мекунам ба дил хоҳад аста метавонад таъсир расонад. идомаи ҳамлаи Истиқлол ва Ашуров хеле хуб ҳаракат кард дарвозабони Саравшан ва муваффақ шуд. ва хоб ба дастаи футбол, хоб ба дастаи футзал ин метавонад таъсири худро расонад. ин чиз ба Саравшан ҳам ҳатман таъсир мерасонад. идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони Саравшан ва Фирӯзбек Муродов ин дафъа як ҳамлаи хеле хафнокро тавонист бартараф кунад. ин Фирӯзбек Муродов нест, бинандаи азиз. инҷо дарвозабони дуюми Истиқлол ба майдон омадааст. Самараддин Шамсов. узр мепурсем аз бинандаи азиз. ва дар оғози қисми дуюм Александр Ҷабирадзе дарвозабони асосии худро истироҳат дод ва ба майдон Шамсовро ворид кард. Самараддин Шамсов бисёр севи хуб кард дарвозабони дастаи Истиқлол. имконияти хуб барои бозигарони Саравшан, вале дарвозабони дастаи Истиқлол боз ҳам муваффақ шуд. ба Комрон Алиев фурсат дода намешавад. бисёр имконияти хуб барои дастаи Саравшан, аммо чӣ гуна ин вазъиятро хуб истифода бурда наметавонад. бозингари рақами 99 дастаи Саравшан Ҳусейн Расулов беҳтарин шонси голзанӣ барои ӯ. ва боз ҳам тӯбро гирифт Расулов, вале баъдан муваффақ нашуд. гузариши Комрон Алиев ва ӯ мехост нафари дуюмро ҳам фиреб диҳад, аммо муваффақ нашуд. Арсланбек Турсунов, Рамонали Шарипов, Шавкат Алимов. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва довар ишора мекунад зарбаи ҷаримавӣ. чандон бархурди
پرشدتی نبود که داور ضربه جریمه‌ای تعیین کرد با فایده دست استقلال. بازیکنان دست استقلال هم آماده بود برای از پای افتیدن. حالا ضربه جریمه‌ای رو می‌بینیم با اشتراک بازیکنان استقلال. رحمان علی شریپов در نزد توپ و همچنین رستم حمیدов دو نفر حالا آماده هستند برای اجرا کردن ضربه جریمه‌ای. حمیدов، رحمان علی شریپов بازیگذاری کردن اونها اما موفق شده نتوانستند. عکس العمل دسته سرافشان رو می‌بینیم ولی این حالت رو برطرف می‌کند محمد اسلام خان. و ضربه از مسافه دور از سوی کاپیتانی دسته سرافشان شرف نصیرов اجرا گردید ولی خطا بود این ضربه. دومای حمله بازیکنان دسته استقلال. ضربه بازیکن استقلال محو شد از سوی بازیکن رقم 4 دسته از جانب دفاعگری دسته سرافشان. حمله ادامه میکند. ضربه از پهلوی دروازه. شروف پرتابی او روز با دستی دروازه‌بانی دسته استقلال می رود. حالا امکاناتی خوب بود برای استقلال اما لیگنری رقم 4 دسته استقلال کمی فارغ بولی کرد. هرچند این حمله خوب هم بود و می توانست با گل انجام یابد اما ارسلانبек турсун موفق نشد و اینک یک حمله بسیار خوب از سوی بازیکنان دسته استرافشان و ببینید که چگونه انجام می شود. ضربه خیلی هم خوب بود. اصلا اداره کردن توپ بسیار عالی و توپ همینطور وارد دروازه شد و حساب 8-1 گردید. یک گل جوابی و 8 گل زده بازیکنان دسته استقلال. رحمان علی شریپов امکانیت برای استقلال و کامران علیев ضربه‌اش خطا می رود. استقلال سال به سال بهترین بازیکنان فوتزال رو هم سرچین کرده است، یعنی به هیئت خود جلب نموده است. این معنی اون رو دارد که اصلا غیر از توجه به دسته اساسی به دسته فوتبال به دسته فوتزال هم بیشتر شده است. اصلا خوب است. من بالاتر باز هم اشاره میکنم که چگونه تلاش میکنه. شهرت شونوف یکی از اشدی ترین مخلصان فوتبالی تاجیک امروز در این بازی قرار دارد. سال پیش شهرت شونوف مخلص اشدی دسته روشن بود. حالا راستی گپ نمیدونم. امکانیت خوب هست برای بازیکنان استقلال ولی اندکی مانیره بازی بازیکنان استقلال در قسم دوم تغییر یافت.
خب بازی فوتزال هم یکی از شوق‌آورترین نمودهای ورزش است. توجه خیلی زیاد وقتی آخر روانه می شود و ببینید چگونه گل از مرکزی میدان از سوی بازیگری دسته لیسترافشان زده می شود. حسین رسولов دروازه استقلال را، دروازه سمرالدین شمسов را از مسافه دور از مرکزی میدان نشان گرفت. حساب 8-2 و خیلی هم ضربه سخت. من فکر میکنم از همه گل زیبا در بازی امروزه از سوی بازیگری لیسترافشان زده شد. اگر همین حالا فیروزبک مرادوف میشد شاید اجازه نمیداد، ولی دروازه‌بان دوم استقلال در دروازه بود و فرقیت هنرنمایی فیروزبک مرادوف و دروازه‌بان دوم من فکر میکنم خیلی کلان است و حسابی بازی 8-2 فرقیت 8 از بین برده شد. اکنون با تفاوت 6 پیش صف هستند بازیگران تیم استقلال. مربیان دستور داده ایستادند از جمله الکساندر جابیرادзе نگران است از بازی دست پرورانش که چگونه آنها بیشتر فرصت داده ایستادند با بازیگران لیسترافشان و از امکانیت‌های خوب در قسم دوم استفاده نمی‌برند. تنها یک مرتبه آنها استفاده بردند و خلاص. 8-2 حسابی بازی در پیش باز 11 دقیقه دیگر ما شما را انتظار است. خب اصلا 11 دقیقه میتواند وقت زیاد رو در بر گیرد، چون که هر زمانی که تو از میدان بیرون می شود پاوزا در بازی می شود، وقت نگاه داشته می شود. در بازی فوتزال همین گونه است، اصلا در سطح کسبی. و یک عکس الحمله نوبتی دیگری بازیگران تیم لیسترافشان بود، اما در دروازه‌بان دسته استقلال این وضعیت را خیلی بر وقت برطرف کرد. بیاد ببینیم. اینجا کمی از با کجولکی پای بازیگری دسته لیسترافشان شاید توپ خورد، با این خاطر اندکی آسیب گرفت. و حالا این بازیگر عوض می شود. بازیگر رقم 99 حسین رسولов و با جای بازیگر رقم 16 سهراب صابرov وارد میدان می شود. روز بدآور زیاد می شود که تو به دست بازیگر استقلال رسید از کرسی ایتوتی تیم لیسترافشان. اقبال واسطه توپ را از دست داد و قاعده بازی از جانب نیکروزیدیف ویران کرده شد. سلامای استقلال رو میبینیم. کامران علیف بسیار خوب دو نفر رو فریب داد، اما دروازه‌بان لیسترافشان باز هم مهارتی بلند نشان داد و توانست حمله دسته استقلال رو برطرف کند. کامران علیف خیلی ضربه خوب از جانب کامران علیف. حساب 9-2. بسیار تکنیک خوب هم دارد کامران علیف و این دفعه بعد دروازه‌بان لیسترافشان اجازه نداد که این ضربه را برگرداند، هرچند دروازه‌بان سمت ضربه کامران علیف را معین کرد.
ادامه حمله دسته سرافشان. خیلی احتیاطکار بازی دارند بازیگران سرافشان و خود بازی ویران می شود از جانب رحمان علی شریفوف. باز هم مقابلی حسین رسولوف. خیلی ضربه سخت و توپ رو برمیگرداند دفاعگری تیم استقلال. امکانیت ادامه دادن حمله هست. میتواند توسط دروازه‌بان بازی کند این بازیگر سرافشان. سرافشانی ها میخواهند حمله های خود را خوبتر انجام دهند ولی موفق نشده ایستادند. تنها بعد از دو امکانیتی که آن با گل انجام یافت آن هم در قسم دوم. اینجا بسیار برخورد خیلی پرشدت بود با اشتراک رحمان علی شریفوف بازیگر رقم 6 استقلال و بازیگر رقم 77 برهان شادیورов. یک وضعیت بسیار خوب ضربه هم زده شد اما توپ با پهلوی دروازه رسید و برگشت. ارسلانبек турсунов ضربه را اجرا کرد. امکانیت خوب برای دسته استقلال و گل دهم. ببینید چگونه رحمان علی شریفوف خیلی خوب هنرنمایی کرد و تا لحظه آخری مبارزه برد و توپ را در این دروازه دسته سرافشان روان کرد. 10-2. نصرتشاه اسماعیلوف پس را به کنج دروازه ارسال کرد. دروازه‌بان هم نتوانست ضربه را برگرداند و رحمان علی شریفوف حساب را 10-2 کرد. فرصت هست باز هم برای بازیگران استقلال. پس میرسد تو با بازیگر رقم 22 آرز محمدов روشن لگنر دسته و حالا خیلی ضربه سخت هم داشت بازیگر رقم 8 عبدالقیوم عمرов کمتر به میدان آمده ایستاده است بازیگر رقم 8 ولی همین حالا یک گزارش بسیار خوب هم داشت. امکانیت دیگر برای турсунов و توپ به تیر دروازه رسید برگشت. بهترین فرصت و بهترین گزارش بود از سوی او. نصرتشاه اسماعیلوف امکانیت برای سرافشان چیکار میکند اینجا رسولوف هرچند امکانیت بسیار خوب داشت
Асадчо Исмоилов. паси бениҳоят олию ва дарвозабон Наим Ашуров боз муваффақ шуд. аксҳамлаи дастаи Саравшан. хеле зарбаи сахт ва дарвозабони Истиқлол ҳам ҳаракат кард ки ин зарбаро баргардонад. зарбаи дарвозабони дастаи Саравшонро мебинем аз маркази майдон. беҳтарин фурсат буд барои бозингарони Истиқлол, аз ҷумла барои Ораз Муҳаммедов, аммо зарбаи ин бозингар аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. Иқбол Воситзода хеле сейви хуб ҳам буд. аз голҳои сардодашуда зиёдтар Ашуров имрӯз сейв анҷом дод. бибинед чӣ гуна дар ин лаҳза зарбаи бозингари Истиқлол аз ҷониби ӯ баргардонда шуд. فهمی بین بازیگر سرافشان و بازیگر استقلال. کارت زرد به هر دو بازیگر نشان داده شد، هم به اقبال واسیزاده و هم به بازیگر دسته استرافشان. بازیگر رقم 27 Ozodbek Xolmatov. این بازیگر لیگانر بود است در دسته استرافشان. اما لیگانرون سه نفر هستند در استرافشان: برهان شادیورов, شاروخان حسنов و Ozodbek Xolmatov از جمهوری ازبکستان. بسیار یک وضعیت خطرناک و اینجا افتگول. توپ به پای بازیگر رقم 4 میرسد، شاروخان حسنов و وارد دروازه میشود. 11-2. و باز هم توپ را بای اقبال واسیزاده، اما برطرف شد این لحظه. خب زیاده از 3 دقیقه دیگر تا پایان این رقابت باقی مانده است. حساب بازی 11-2. فرصت هست برای استقلال و باز هم اقبال واسیزاده. 12-2. پس بسیار خوب بود از کنار میدان و همین در اقبال واسیزاده توپ را با درونی دروازه نعیم اشوروف روان کرد. ببینید چگونه تا لحظه آخرین مبارزه
ҷоиза бурд Раҳмонали Шарипов. паси бисёр олию ва муваффақ мешаванд бозигарони Истиқлол. 12-2. ضربه خیلی هم سخت از جانب محمد اسلام خان، اما ضربه خطا رفت. موجه دیگری حمله از سوی بازیگران دسته استقلال شروع می شود. رحمانعلی شریپов پاس به کنار راست، فرصت هست اما در زبان دفعه توپ را داشته گرفت. اقبال واسطه در باز هم اجازه نمیده. ادامه حمله دسته استراوشان و بسیار یک فرصت خوب. توپ را در پای شوکت حلیمov بود. رستم حمیدov و توپ از میدان بیرون شد. خب پگاه در مجمع ورزشی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در محله 46 شهر دوشنبه بازی دیگری این دعوت برگزار می شود با اشتراک سرو کمپانیا و امانت بانک. بازی ساعت 18 شروع خواهد شد، اما شما رو دعوت میکنیم. بسیار بازی خوب خواهد بود با اشتراک این دسته ها. و باز گل نوبتی کامران علیف این دفعه موفق شد برای زدن گل. حساب 13-2. یک دقیقه دیگر امکانیت برای دسته استراوشان. باز یک حمله نوبتی دیگر از سوی بازیگران استقلال. ثانیه های با شمار باقی مانده است. ضربه از مسافه دور و توپ 14 هم به دروازه دسته استراوشان روان می شود. شوکت حلیمov مؤلف گل شد. چهارده بر 2. امکانیت برای دسته استقلال. کامران علیف ولی موفق نشد. حالا عکس حمله دسته استراوشان رو میبینیم. ضربه از مسافه دور و ضربه کنجی. همین حالا ضربه کنجی برای دسته استراوشان. وقت خیلی کم باقی مانده است. و همینطور بیننده عزیز وقت به انجام میرسد. استقلال در بازی دوره پنجم سوپرلیگ تاجیکستان با این دسته های فوتزال
ҳисоби калони 14-2 бар тими Сарафшан ғалаба ба даст овард ва мавқеи худро дар садри ҷадвали чемпионат мустаҳкам нигоҳ дошт. Акнун бозии ояндаи ҳамин давр бо дастаи Соро компания Амонатбонк пагоҳ сурат мегирад ва метавонем ин бозиро ҳам пайгир бошед бинандаи азиз, чунки имкони пахши зиндаи ин бозиам барои бинандаҳо вуҷуд дорад. Бобо хол мурозадор будам ки бозиро барои шумо шарҳ додам. То гузашуи навбати сеҳатманду пирӯз бошед.